Maya pa sisilimpu kaya katamungan pagmasusyan tayo po ngeni ing solemnidad ng kabanal-banalan a puso ng Jesus. Pakiabeta lapuking Santa Misa ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan daring makatuki, Passion Family, Apostolado ning Panalangin, Marlon Joyce and Ira Takdol, Lito and Lori Sapanta. Para king kapasalamatan king Aldon ng Kiabaitan daring makatuki, Fiona Matilde Tolentino, Weng Tonggol Luciano, Janet Acosta. Para king personal akayadwanan daring makatuki, Ryan, Stacy, and Sophie Yap, Nympha Agapito Ong, Abigail Rain and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Linet Nucum and family, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwenko. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Angelito Miguel, Aileen Makapinlak Sorbano, Divina Gracia Carbunco, Angelo C. Quizon, Edel Umlas, Eller Vitug, Gloria Pandillo, Ernesto Dizon, Cindy MacDonald, Joanne Salansang, Carissa Aguas Depi, LD Tolentino, Pat Ahos, Josalita B. Torres, Eric Jimenez, Eunice Lopez, Rosalia Lopez Kerr, Olivia Dizon, Emiliano Badoy, Edgardo Manuntag, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalang hanggang kapainawan ding kapatadtamong miyang unabye, Remedios Saldana Kalilong, Rico S. Kalilong, Rita Kalilong Hurdato, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Remedios Saldana Kalilong, Rico S. Kalilong, Rita Kalilong Hurdato, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, at ding sablang kaladwaking purgatorio.
Talakad tamo po at ikantataya ing dalita pamuklat. Sila gyuning pa palinganak panimbalan ng Espiritu. Amen. Kung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pagmasusyan tayo po yung solemnidad ng kabanal-banalan puso ng Jesus. We celebrate the sacred heart of Jesus. Domingo kay bataning piyesta na ning katawan at daya ng Kristo. Biyernes kay bataning piyesta ning katawan at daya ng Kristo. Kapatad ka rin panahon may kulang tamo, kaya mas maulaga at yung kaya puso tamo, ing maulagang at yung kaya pinubluban tamo. Kawangis na sang Kristo, akitang milalablawiti at lulwal, mas lulto, nung nano talaga, ing kayapan, ing balang metong kaya katamo. Karing kaya katang paming kasala, ng katan po, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginuta mo. Diyos sa may payang tutu, pakaluan na katamo, kimpakapataw da rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbie alanganga. Amen.
manalangin tamo. Ganakan tala po rin kaya katamong intensyon. Yaning pagselebran tayo ing solemnidad ning kabanal-banalan ng puso ng Yesus. Oig paming mayupaya, magtamasama kami king kalam ning lugod at inggap mi, sisibol king puso ng Yesus kaya kanganak. Ibuklat mo ring puso mi, man makapakirake kami king kayang biye, at isundo mo sa ing panahon king kayang lugod. Iti aduan mi kapamnatan ng Kristong anak mo, kamabibi at magari kambe mo, ing banal na Espiritu metong king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. Ni Moises nga naking balayan, eyo kakalingwan, king tao kayong pinili na ning Ginong Diyos. Pinili na kayo, karingaliwang bansa, ban maging bukod mong bandina. Pinili na kayo at pepakamalan, uling mas dakal kayo, kesa karing aliwang tao. King kamatutuan, ikayo impe kamalating dilig bansa, ketiking yato. Dapat, tunay kakalugura na kayo. Ninggino at burina intuparana, itang pengako na, karing tipampunan nyo. Inyalin ligtas na kayo, at timawa, king pangayalipan niyo, king ari ning Ehipto. King kapamilataning kayang upaya, eyo sa nakakalingwan, kinging ginong kaya kayong Diyos, ya imbukod ng Diyos, at tapat ya, tunay ning tuparan ing pangako na, at pababal na ing lugod ng ekukupas, karing libo-libong dahi, amalugod kaya, at maminto karing utos na. Dapat anting ablas karela, at eya mikakunong lipulan nala, retang masama kaya. Inya sukat yu lang tuparan, ding sablang utos na, at tuntunan, asibitlan ko ngeni kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo, alananggay ing aganakaning Ginoo, karing mikitakot kayo. Alang angga ingganakaning Ginoo karing makitakot kaya. Puryan may Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangatao, puryan me. Lagyo ng banal, o kaladwa ko, ing Ginoo kaya kayang puryan. Ing sablakong kasalanan, kayang patawaran, at king sablakong sakit, pakayapa na ako. Alang angga ingganakaning Ginoo karing makitakot kaya. King kamatayan, kakabos na ako, ing lugod na't lunos, pagkalubna ka na ako. Alang angga ingganakaning Ginoo karing makitakot kaya. Ing Ginoo darapat yang kayatulan amatulid, kaya lang papanigan ding malulupig. Kaya pakilala na kang Moises, ing kayang kapagnasan, at king balen ng Israel, ing dapat ng pagmulalan. Alang angga ingganakaning Ginoo karing makitakot kaya. Malunusan niya at malaming Ginoo,
Iyagad mimimwa, at tapat ing lugod na, nakatamo papatulan, agpangking depa tang kasalanan, ni ablasan man, agpang karingke katang dewakan, at kamalian. Alang angga ingganakan Ginu karing makitakot kaya. Pamabasang iba't king mumuna ng sulat sa nuwan. Pakamalan kong kakaluguran, mikakalugod tamo, uling manibatan king Diyos, ing lugod. Ing ninumang lulugod, anak nening Diyos, at kikilalaya king Diyos. Ing lulugod, ene kakilala ing Diyos. Uling ing Diyos, lugod ya. Pepakit na ning Diyos, ing lugod na kaya katamo, inyang tunugod ne ing buktong ng anak, ban mi kabiyatamo, king kapamilatana. Itiya ing lugod, uling kaluguran tayo ing Diyos, nune itamo ring ligurana. At tinubod ne ing kayang anak, ban at busana ing kasalanan tamo. Pakamalan kong kakaluguran, hantina ning maragul ing lugod ning Diyos kaya katamo, sukat tamo namang mikakalugod. Halapang bitasang menakit king Diyos, dapat nung mikakalugod tamo, at kaya katamo ing Diyos, at ing kayang lugod, maging ganap kaya katamo. Balo tamo king manatili tamo king Diyos, at iya manatili kaya katamo. Uling pigkaluba na katamo king kayang espiritu, ikit mi at patutuanan king tinubod ne, hingig pa kayang anak bilang talapagligtas na ningyato. Ing nino mang may papasyag, Jesus ing Diyos, ing anak ning Diyos, manatiliya king Diyos, at ing Diyos naman manatiliya kaya. Balo tamo at paniwalan ing lugod na ning Diyos kaya katamo. Ing Diyos lugod ya, ing manatili king lugod, manatili king Diyos, at manatili neman kaya ing Diyos. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing maya pabalita. Pusanan niya ing paud ko, magaral kayo kanako, pablasang mamutkot mababalog. Ing Gino, manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginu. King oras sa ito, anang migsalitang Jesus, igpa ginuning banwa ang pong yatu, pasalamatan da ka at pepakilala mo karing taong musmus, inge mo pekilala karing mga biyasa at may isip. Waig pa, huling iti, yung salil mong tula at kaburian. Ing sabla, binye na kanako ng igpako, at alang makakilala king anak nunemo king igpa, at alang makakilala king igpa nunemo ing anak, at detang biryanang makakilala kaya ning anak. Lumapit kayo kanako, ikayo sablang mapagal na, at mababayatan, king kaya kayong pupusanan. Ako, dinanda kayong kapainawan. Pusanan niya yung paud ko, at mag-aral kayo kanako.
pablasang mamuko at mababalog, at makatuklas kayong kapainawan. Mayan niyang dalan ing paud ko, at mabayat ing papusan ko kaya kayo. Ing maya pabalita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Nagyunig pa ang panganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. The core is sacred. In Latin, heart, puso, is core. In English, core is the central part. Kaya ka maulaga kalibutan. Siguro, nung we interpret another perspective of the Sacred Heart is the core is sacred. Haluwa itang palwal. Haluwa mo itang kakakit mo. Hindi lang yung nasa labas. Hindi lang yung nakikita. Yung nasa loob ay banal, sagrado. I'd like to see our Christian perspective looking into the core of every person or every situation and even every problem. If you see and discover the sacred core, ang banal na pinaka mahalaga sa bawat sitwasyon, I think you are into this Christian attitude in celebrating the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. What do I mean? Maybe we can appreciate this by giving an example. There could be many examples. Maraming problema pwedeng tignan. Pero gusto kong isipin yung isang problema ng mag-asawa. Yung mag-asawa. Halimbawa, yung mag-asawa may problema. Halimbawa, yung lalaki, busy sa trabaho. Kasi yung trabaho niya, general manager ng malaking kumpanya. Malaking negosyo. Sa kanya pinagkatiwala. Kaya nung medyo malaki na yung mga anak nila, may anak na sila, bagong kasal sila, nung medyo sinilang na yung dalawang anak nila, nagdesisyon silang mag-asawa, ang lalaki na lang ang magtatrabaho. Total, maganda naman yung sweldo. Yung babae, kahit maganda rin trabaho niya, nasa bangko, nagdesisyon na to let go of her profession and take care of the children. Okay naman po na eh. Kaysa naman itong mga bata, lalaki sa mga kasambahay, nani, and then dalawang magulang na busy. But later on, after many years, nung medyo malaki-laki na rin yung mga bata, elementary, nagsiselos itong babae. Hindi po sa isang babae. Wala naman third party, as in, mayroong extramarital affair na lalaki o kaya yung babae, wala rin naman. Anong pinagseselosan ng babae? Ang trabaho ng lalaki. Kasi very demanding. Yung trabaho pa naman ng lalaki, pag holiday, lalo siya dapat nandun. Pag weekend, lalo siya dapat nandun. Kaya nga yung cellphone niya, it's always ringing. It's always online. Parati siyang tinatawagan kahit nasa bahay na siya. Kasi malaki responsibility niya sa kanilang negosyo. At halos itong babae, nararamdaman niya na hindi siya mahal ng lalaki. Parang gustong magka-breakdown itong babae sa kanyang nararamdaman. Gusto niyang maghiwalay na sila. Gustong mag-let go. Ayaw na ng babaeng ganito sitwasyon. Gusto niyang sumuko. Nakausap po yung lalaki. Sa sitwasyon nilang ito, nakinig ako sa kanyang kalagayan. Alam niyo po, mayroon siyang sinabi, hindi pa man kami nag-usap tuluyan, his first two sentences already made me feel that he will lead his family towards a solution to their problem. Hindi pa man nagkwentong mahaba itong lalaki tungkol sa problema nila, matagal kaming nag-uusap.
Pero yung pinakaunang statements niya, for me, sa akin, para kung lalaki ganito yung statement niya, o isa man sa kanila, lalaki o babae, ganito po yung sinabi niya, Father, whatever happens, I cannot compromise my marriage. My marriage is not negotiable. Father, kahit anong mangyari, hindi ko isasanla ang kasal namin. Hindi ko pagpapalit. I will never negotiate. Non-negotiable ang aming buhay mag-asawa. Though a husband is undergoing a difficult problem with his wife, when I heard this from the husband, I knew very well their marital problems will be solved someday. He knows what is at the core of their life together, what is most valuable. They will never trade and he will never trade and he will never compromise it. Mga kapatid ko, minsan nagkakaproblema din tayo, mga anak ninyo, o kayo mismo. Pag alam mo kung ano yung pinaka-importante, yung mga problema parang mga bagyo. May malakas, may mahaba bagyo, may maulan, mahangin. And yet, if you know what is most important, you keep and protect it. Pwedeng sa mag-asawa, pwedeng merong magkakamali. Pwedeng yung babae, pwedeng yung lalaki, pwedeng pareho. But take note, mistakes can be corrected. Solution can be found. Walang pagkakamali na hindi pwedeng maayos. Sabihin nyo yan. Ikalawa, anger. Kahit galit na galit ka, sige. Magmura ka, sige. Sige, saktan yung bawat isa, sige. Anger will pass. It's an emotion. Temper can ease in due time. Kahit mainit yung ulo mo, lalamig din yan. It's not the final thing. There could be issues. May issue ka, may issue ako. May in-issue sa ating dalawa. Issues can be discussed through dialogue. Pwedeng pag-usapan yan. What is broken can be mended. It can be restored. Kung ating may sira, kay may labas, samasan tamo, ayusan tamo. Ating may nasakit, ating may sugat, wounds can be healed. Ang ganda sugat, may papaldan la. Sumahop kayo, may paldan la. Ayo dadagdagan na sugat. Ayo lalong pasakitan because pain can also be absorbed in due time. They may be learning through the years to come. They could be wiser this time. Problems, as I said, can be solved. And they could even be better resolutions afterwards. And lastly, sins. May kasala, di mo may kasala. Pwedeng yung lalaki, pwedeng babae, pwedeng pareho. Pareho ng kasalanan. Sins can be forgiven by the grace of love and the mercy of God. When you know what is at core, the core that is sacred, yung sagradong sakramento ng kasal, you do not let go because of an issue, because of a mistake, kahit gaano karami yan, kahit sinong sumigaw sa galit, kahit anong temperament mo, even be wounded. You may have the biggest problems, yes, financial, a crisis in your relationship, or with your other people, in your in-laws, or even sin. Lahat pong ito, pwede nating bigyan ng solusyon. Basta alam mo kung anong pinaghahawakan mo. Do not advise your children, your inanak sa kasal, your friends. Ay, nung makanyan, kawanyan mo na eh. Ay, may kawanin na kayo pa na ako, may papate. Ngayon, may kamaliya. Lakwan mo na eh. You are not a Christian because one of the most important sacrament is our matrimony. It makes family. Lalo na po ang tinong anak. It's not only about the child or the children. It's about the core that is sacred.
Itang pekalibutan at pekamaulaga. When you know that, you know everything. In due time, with the right process and openness of dialogue, ipaldangan po in dalahanan. I saw my parents, mi patela po rin parents ko, itang malati ko, panganay ko po, I'm the eldest. I saw my parents quarrel. I understand, may aliwang issue. The good thing, they did not let go. Hanggang metene po itatang ko. They did not have the same personality. Itatang ko po, anay katahimikan, a man of few words. So sinabi nang, ali. So nga bubulad, muna panayan. Sumabi, bubulad. A man of few words, that's my father. Ima ko, kabaligtaran na. She's a woman of a few thousand words. Anay karakalasabi tungkol kay meto nga sitwasyon. Sometimes they get into the nerves with their different personalities. And they did not let go. Salamat kay Diyos. They are not perfect, yes. Mi patela, yes. Madakal at panahon, yes. Bilang anak na po, the core was kept. This is the sacred core. Sagradong puso ng kikatang relasyon at pamiyabi-yabi. Like a diamond in the rough. Balo yung preso susulod yung diamante. Diamante. Deta pun tutunay po tayo. Ba't lang rin buldit baso rin kaya kayo. But the real diamonds, whatever their cost may be, they come from the rough. Iba't lang po ka rin batong malalam, kulkulda. They may be hidden in a dirty, shapeless, ugly, and rough stone. But when you know there's a diamond there, at the core is a precious stone that you will keep and you will let that go. Po di din ang ulagay tang dinat. The shapelessness, the ugly, the rough stone surrounding the diamond. Po di din ulagay ta. Na sinabi da, nandida mo, nanggewa da. You know, at the core of this is a diamond, the sacred heart of what you have as a family, husband and wife, community, kaya katang keti, parokyata, potang may kaka-issue, potang migtampuhan keti, kaya katang simbahan. Don't let go of your brothers. Become maliwla. Salamat king Diyos. Agyuta sang patawaran. Uling balang metong kaya katamo at chuyeng sagradong puso ng Ginoo. As we were baptized as sons and daughter of God. Mapalayaring keng luwal at ikong pa magkamali. Kay luwal at ikong gewang isto. Keng luwal, ikong agawan, dapat. Pero keng pilubluban mo, anak na kaning Diyos. So, panda kang miligtas king kabilyan mo. Because at the core and at your core, yung pilubutad, peka malalam, is sacred. We celebrate the Sacred Heart of Jesus and we hold on to the core center that is sacred in each of us, among us, in our family, in our personal life, even in our church. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ipasyagtaya po, ikakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ako, King Diyos, sikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banala Espiritu, mibait kan Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wanan ning Diyos sikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan ang magketi. Bamukum ka rin mabie ang pong may nga mate. Sasalpantaya ako king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete at king bie alang angga. Amen. Pakamalan kong kapatad, manalangin tamo king igpang ning pakalulu ading Diyos ting sablang pamamatula. Ami bukulat ka rin kaya katamong puso
Ang Yesus ay langanggang pibandyan ning lugod. King balang panalangin nga tapong makibat, puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para king banalaig pa, para ka ring obispo, at ding sablang pastul ding kaladwa, masigasiglasan ng magobra para king pag-aryaning Diyos keti king yatu, kambening maragula lugod, at lubusan na pamagtagulaling, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para ka rin sablang pari at para ka rin sablang reliyoso, ikonsagrara sana in kabilugan dambye kin sagradong puso ng Jesus, in sentro ng divinong lugod ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para ka rin kiyakatang pamilya, bandin sablarang galame, akwarang atalus, in lugod ng Jesus king balang metong karela, at mabibela king tunay lugod, at pamanatindi king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakiramdaman mo kami. Para kiyakatangan ng makatipon keti, in lugod ng Jesus, batamong akamtan ng tetagan sumisi, karing kiyakatang kasalanan, at akiting lugod bangawang kapamayaran para karing palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Oy paming at banwa, sinugat miyang puso ng Yesus kaya kanganak, dapat pigdala na kayong kapatawaran, grasya at kaligtasan. Sapan mo kami patutu, king kapasalamatan, king lugod, at gawa na kaming kapanyamban para king kaya kaming kapaglarinan karing kaya kaming kasalanan. Kapamilatana naman yung puso ng Yesus ay anak mo, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, lawan may impuso ng Kristo kaya kang anak, amit mong lugod kaya kami. King uli ning kayang lugod, tanggapan may ing Eukaristiya, at patawaran mo lang kaya kaming pamikasala. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo ngan, At kaya ka, yak antimurin. nayo ring puso yun. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alanganga, lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang Ginoo. Ing lugod ng dakila, iyang meging dalan, para idaw na yung kayang sarili, alang-alang king kaligtasan mi. Inyamita siya, king niyang mipako ya king krus. Iba't king tagilira na tindusde king sundang minago sing daya at danum. At kapamilatanan niti, miyalian at mayaninagya, ing kaya ka Santa Iglesia. Ing Santa Iglesia mo, ning meto yatu, at inggap na yung puso, ning kaya kang anak. Pusong pagsakdalan, daring taong pauli ning lugod na. Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel, karinbanwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makya, beking alang tok ng dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin, king espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa keka. Piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanahong katawan na midaon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka, binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan, minumko ka niti, ting kalis yung anakong daya, ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo, at para rin sa blang tao, ban kanita may patawaran na rin kasalanan. Dapta nyo ite, bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayan. I Cristo meteo, I Cristo mebieyo, I Cristo mabieyo, at datang niya po. Inyang yun gaganakan mi o igpain kamatayan pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyerin mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabawing pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap kayong lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo ding sablang pari, adinggang malugod na susuyo, king kaya kang Santa Iglesia, lalong-lalo na king kaya kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula na ba di kapatad ming pepainawan at maninayang subling me, ading sablang mayang abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga,
Bankayabe ng Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayang, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangin. Bami at syubanwa misamba yaing lagyo mo mi pangtuan etisu ikapos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, para tiyang kabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi, garing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babi ako kaya kayo. Namo sa babaligdan ni aming kasalanan, no nalawan mo kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alangaga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Nung ede po siguro ikit mako, po itatang ko itang peka maulaga, king karelang pamiyabe miyasaw. Palatang kung ipapatay, tangan ako eh. O titwanan dang mikawa nila. Siguro ako man po may gimparin eh. Siyala na ako pengaring miyabe. Pero in spite of the differences and problems, at the core you see something beautiful. Ating grasya, ating regalo, ating sagrado. Iting kaya katang kapayapan, kayong pilublupan. Kaya dadalan tamong masakit, dadalan tang kapagsubukan. Yung kapayapan ng Ginoo, pasibayo, manatili kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Pasyag tamo iting, kapayapan, kayong pilubluban tamo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, ibigay mo kaya kami kapayapan. Nyon, Kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ninyatu, nuwan na rin mayawos, king apunan na ning Kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas niya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo.
Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming miglalang, kapman mo kesa ng lugod niting sakramento, ilapit na kami kang Kristo kaya kanganak, at sa upa na kaming makakilala kaya karikaparaming tao. Itiyadon may kapamilatan ng Kristong yun. Amen. Sagradong puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Ingino, manatili, kaya kayo nga, At kaya ka, at Antimori. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonano rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilag yun na ningig pa, poning anak, poning banan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaone, umetamo, king kapayapan. Salamat, King Diyos.